Selamat datang Pak Ruslan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Serta beta bapak-bapak ibu-ibu yang ngaji nurani kuni habata. Abah tahu. Tawa orang ada. Mati pun. Madam pesanan kerepe deh. Nah kita bapak-bapak ibu-ibu ya. Madaki wadi cerita. Cerita lah. Adi cerita kayak apa ki? Cerita nani nada tolo. Itu mana haris. Nada tolo bikin upana. Ngaran aki. La ipi. La kuku. La tira. Tu pakai ince semua. Ya. Ngaran ada ki lebih kiri ya. Kalau oke bahkan asa kalau pere. Karena mata ki dua pere berjana. Lucu-lucu ini. Lar mana dong kan itu bukan gitu. Lalu kiri umpu. Dan tolo nih. Kemana lalu pagi itu. Leipin ngaran ke ni nak igi posisian. Ada keirikan ipin ya bapak-bapak ibu-ibu. Mak ulah lo kesian. Malu mati edanan saya si bapak-bapak ibu-ibu. Malu saya kena parakatan. Bawa orang hina bapak sombong. Yang kali beli rumah panah. Si cicer ada ke batu isi dua aki. Kamu orang pak, kamu orang tika. Hina beli rumah panah. Si cicer ada ke batu isi dua aki. Bayar miti kakak umang. Nama orang tika punya tika sacarawan. Nabi. Sampai orang lagi di bawah baby. Jadi main ipin deh itu bata pengen gomi deh. Mami aku kan udah menggomi lah katol, cuma udah gomi sampai beli ipin. Wah, Om Ji hello. Gomi doho mari cina hudi nih. Hari kan udah tolo deh, bayar eta momne. Gaya mata kiri, mai dua na cici mata kiri umpu. Ada kiri kayak umpu. Le ipin teh bata bae, jaja ke pahun monetika sancaroan ini. Jaja bata bae ipin. Nah, oke kok kali body lesson cik Agung. Berkali ke body lesson. Masa sudah saya sudah ganteng gini tuh sudah kena sampai di sinar matahari. Kini Ramadan dulu untuk di bapak-bapak ibu-ibu. Bikin lahir kuku mata si babi kuku umpang. Ada kili kamar dulu untuk di bapak-bapak ibu. Dulara mata dokin. Mau ba nilipip na ita kunin sa'yo?
Siti saat ko nakapisa doon, ate na akong Siti Kento. Kahit rapuputin. Ini may tulara, orang bini uput eh. Ako si Bata Beng kumite na na yun. Dular na kayo na manadoke baba-baba ibu. Dular manadoke sama orang umpu. Ate sama kay umpu deh. Bati bara doon bara dungga. Deha na manadoke dungga deh nga nang mami umpu deh. Hindi sa bala kira. Ibu! Leipin kay Betty. Apa sih kamu tuh? Jangan main teriak-teriak. Sakit nyama. Papalingan mo may kakain na. Ano pa kakain? Sinay. Namtara kaya pembantu pwede din kakain. Inces kita lolo salero si malu pana. Tiwara liro mabusi na pana po liro ka. Soba? Be. Sampai pala pupu. Tahu rin, napupu mabehana. Etis ko beha la ipinitin yang ipinitin. Beha pala ipin bungading. Beha pala pupu bungading. Ate deh kana bunga deh. Lagu ada mami umpu deh bapa bapa ibu. Ada kapo mami umpu deh. Ngahalan bali ipi wadi deh. Ulo pa siya o nang mamaki gitu. Sabi na bago po ibu. Sa jawab cita madal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di balik di pesanku. Apa ada sekutana baru di pesanku. Bagi kita daw matao may na bay eh. Matataw na ini sikip pa ni. Sikip pa. Tari may nang tao na ini. Baris ka pa bay madasan de kahit kutsado. Ano na hidacharo mo? Napensi, dacharo ne, nakabahuki, kung na itaro mo di. Kahit kutsaro, nasinome lalpo, muna sinome matsikola di. Sa tiba, cinta madal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.